amwe mu mateka yaranze iyi si. Hari ibintu byabayeho bidasanzwe n'ubu ngubu kubyiyumvisha biba bitoroshe. Habayeho ibikorwa bya kinyamaswa byabaye ahantu hatandukanye kuri uyu mubumbe wacu w'isi. Muri bimwe mu byabayeho nibyo tugiye kubabwira muri kino kiganiro, ariko ntabwo bisanzwe. Ni ibikorwa bya kinyamaswa amatwi y'umuntu adashobora kumva, amaso y'umuntu adashobora kureba no kubitekereza ntibishoboka. Kubitekerezaho wumva ari ibintu bikomeye, bitoroshe, bidasanzwe, biteye n'ubwoba cyane. Bahaye ikaze. Turi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ku kwezi kwa kane gusobanuye byinshi ku buzima bw'Abanyarwanda, abarutuye, abaruzi n'abarusuye. Ku itariki 7 Mata muri uko kwezi kwa kane buri mwaka hibukwa abatutsi baje jenoside yabakorewe mu 1994 kuri leta ya Habyarimana Juvenal. Uyu munsi nubwo habaye jenoside, turacibuka uburangare n'uruhare rw'amahanga muri iyo jenoside rutagize icyo rukora mu kuyihagarika no kubuza abayikoraga kurekeraho. Nitwa Peter Kavejo Brazementero. Bahaye ikaze. Hari igihe isi yacecetse nk'iyihebye mu gihugu gito cy'imisozi igihumbi mu Rwanda, aho amaraso yaramenetse ku rugero rutari rwarigeze rubaho. Mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi baricwa, imisozi irataka, inzu ziragurumana. Isi yari iri kurebera ituje, ntiyagira icyo ibikoraho. Ubufaransa bwari inshuti ya hafi y'ubutegetsi bwari buriho bwa Habyarimana Juvenal. Bwatanze intwaro, amahugurwa aratangwa mu gihe hategurwaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Operation Turquoise yaratangajwe ngo yari igamije amahoro n'ubutabazi, ariko bamwe mu bahanga bavuze ko yabaye inzira yo gukingira abari bamaze gukora amarorerwa. Ndavuga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. François Mitterrand yavuzweho kenshi n'abasesenguzi ko inyungu za politike zasumbaga ubuzima bw'abantu. Umubirigi nibwo yabibye amacakubiri. Bishatse kuvuga ko mbere y'uko jenoside itangira cyangwa se ibaho mu Rwanda, Ababirigi nibo bagize uruhare mu kugabamo Abanyarwanda amoko. Ico gihe hari mu gihe c'ubukoloni. Amacakubiri aratangira, barabatandukanya. Abanyarwanda babagabamo amoko, bamwe bavuga ko ari Abahutu, abandi ari Abatutsi. Bamwe babaha ububasha n'ubushobozi, abandi babatesha agaciro. Mu 1994 abasirikare b'Ababirigi bamwe barishwe. Icemezo kirafatwa, abari basigaye basiga igihugu mu icuraburindi barataha. United Nations Assistance Mission for Rwanda yacitse intege, nta mbaraga, nta bushobozi bwo guhagarika jenoside. Gusa Ubufaransa sibwo bwonyine bwagize uruhare rwo kwirengagiza no guceceka igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yari ifite imbaraga zo guhindura amateka, ariko ijambo jenoside riratinzwa kuvugwa. Bill Clinton nyuma yaje gusaba imbabazi, avuga ko isi yananiwe u Rwanda. Abasesenguzi bavuga ko ubwoba bwo kwisanga mu ntambara ya Afurika bwateye Amerika kwitandukanya n'ukuri. United Nations, umuryango w'abibumbye, wari ufite inshingano zo kugarura amahoro, ariko amategeko yayo n'ibyemezo byabaye nk'imigozi idafata inkubi. Romeo Dallaire yari umuyobozi wa UNAMIR. Yasabye ubufasha inshuro nyinshi, ariko ijwi rye rirangirira mu busa. Ntibigeze bamwumva ngo bamutege amatwi bumva ibyo yabasabaga. Yigeze kuvuga ati, twari tuzi ibigiye kuba, ariko ntitwari dufite ububasha bwo kubihagarika. Ibihugu byinshi byacuruzaga intwaro mu gihe u Rwanda rwari mu mwijima w'amarira. Urugero, Ubushinwa na Misiri n'ibindi bihugu bitandukanye bacurujije imbunda, amasasu binyuze mu masezerano y'ubucuruzi.
abasesenguzi nka Linda Merivani berekanye uburyo jenoside yari yarateguwe neza n'uburyo amahanga yabigizemo uruhare rutaziguye. Alison de Forges yanditse byinshi ku ruhare rw'amahanga mu kwirengagiza no gutererana abanyarwanda igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Agaragaza ko jenoside itari impanuka ahubwo yari umugambi wateguwe. Philippe Gurevitch mu gitabo cye yise We Wish to Inform You, uyu we nawe yerekanye uburyo isi yananiwe gukumira jenoside, ubutwari n'ubutabazi butari bwinshi. Nubwo isi yacecetse, hari abagerageje gutabara. Gusa nubwo amahanga yirengagije byankana, abibona bireba akanga gutabara, hari urubyiruko rwari rirukanwe mu gihugu carwo, urubyiruko rw'inkotanyi rurimo na His Excellency Paul Kagame, barwanye intambara babishize ku mutima, ntabwo kandi bafite intego. Baratsinda, babohora igihugu, batangira urugendo rwo kubaka igihugu kidashingiye ku moko, bazana gahunda ya ndi umunyarwanda. Uyu munsi tugeza heza mu iterambere. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabaye isomo rikomeye ku mahanga ko guceceka bishobora kwica, ko kudafata icyemezo bishobora gutuma amaraso ameneka. Uyu munsi isi iravuga ngo ntibizongere kubaho, ariko amateka aributsa ko ijambo ridaherekejwe n'igikorwa ari ubusa. Mu gihugu hongeye kubamo amahoro, u Rwanda ruriyubaka, abarokotse baribuka, abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abazize jenoside bashingurwa mu cyubahiro, ariko ijwi ryabo n'ubu ngubu riracavuga. Isi ntiyadutengushe gusa, yaradutereranye. Niyo mpamvu uyu munsi kwibuka si ukwibuka gusa, ni ukwiyemeza ko ukuri kuzahora kuvugwa, ko jenoside itazongera kubaho ahandi hose ku isi. Ibi byasigiye buri muntu wese umwe kuri umwe isomo, n'isi muri rusange, ko batagomba kwirengagiza, ko batagomba gukurikirana inyungu zabo bwite bakazihinganya ubuzima bw'abantu ku giti cyabo. Nitwa Peter Kefa Joa Prazementero. Twibuke twiyubaka.